ensam trofo completely pia yaba be wie e wo mpatrapa wo trofo atro wo semufo asamunti akenkanfo mienu esi nkunya de nsam no e ba besom Ghana fo nyina se wo man adwuma anwumre no sia e kasebo ensam a ebai ye di free enkra pumpure mantamu asansa akrokoti akwa DL wo haninsia e chiripo enkono eso a mobeti enka e wo Ghana fa na ba biada manta mako edu ensia kasebo no enam so a Chema wontumi wase it is agglomerating and conglomerating I want enta kase no eso a e DLFM.online.com sadan so ana yen social media handles ene anwumre kasebo no enam so yen tune in app no e DLFM 106.9 yen Facebook no so DJ Omarion Adaroma wodi enam Facebook no so a wadwenkyere ye beje atom efiri se kasebo no akwese wo ba akofo gita na ni ase a ebefa ne yam and when if our message no bra yen e wo Facebook no eso na ye the videos and pictures of Gan and ye ba besom ye tiefo nyina ye no mobile app no so mo am use Android no de here ne se go be kwa Play Store and answer wo App Store na wo search for DLFM 106.9 app no be trinity and ye wo download a ensu oto awiebo agrada ate yiri won sabetimi aka yen anwumrei ensamo a ye de enam no edoso de ebedi mu akoti bi se kasebo ene se memene da etwa mu yi awrehosam atofom ewo East Legon ene Bishop Elisha Salifo Amwako ne baba mu a wanya mfinhia dunsia etu ne maameka ekokum nkwada mienu ayawrehosam pam ye kasai students ene akyerɛkyerɛfo a wonomo ewo Cornerstone International Academy ewo East Legon ehɔ na maywan mienu a womo wuo no na womo eco school ye kasai wonomo de vigil ahyehyɛ so ewo ba bia awrehosam ni se ye no a awrehosam papa emunsam kasebo ye bɛkɔ na ye ne yenuanom ede ho enkomo General Overseer Edema Alive Chapel International Bishop Salifu Amwako ninsemu ne begina biu no abeka say kirem say adehia enam de back abofraketwa so akaka onu moja ehwe agu no eye ne ye pa ne senti wedie na adwuma na oye ene wagohia nkwanhia nti abusuafo momfa nche no na yebekwa Ghana ye mra hye badafie a enra ana right honorable Aban Kingsford so mana bagben wo ya chiamehene e wo Ghana Parliament wo declare enkunya mako enai vacant se wo moto anamo bia etia Ghana mra na ye kasai NPP mra hye badwafo no akwadwa to Supreme Court ama Supreme Court to kire se eginesie no a eye Speaker of Parliament wasie no won twentwen so ansa emunsam kasebo yi wo bete endrada eginesie a masebedwam akyerame hini si ye no edinchini ahwo pa ba manga na mu a enya simkuma kram na futu no ahyebedwane asi amekese ono ene edom kase o masebedwam ba no didin wa kase kyerem se sa eginesie ba bonte so na endrada endi zamanyukoi eboje so no o kyerem se endi zamanyukoi no sabe bone aba mutirimu pa na wabra sa eginesie ne ba ye ewo Parliament no ana yewra Alexander Kwame na afenyo Markins ye kase woye minority leader wodi tuja echire mu said yes ye nti wonom MPP for no hey wo mu si Parliament na ensi ho kina na enam so ema Eastern Regional Organizer edema NDC amanyuko no eye Hackman Kabore wo se MPP for se mu si Parliament ho no mu a montina mu fie wo bia mfa mo ho eno so mu nsam wo bete yabasa board awuramu ewo Trade and Industry Minister eye Kobra eye Tahir eye Hammond yetwaniti aka ne se Keti Hammond wakase kiremu se onim de ntia mahebedwuma tramehene ebetena se ne wayenhwa han pa ma mra yi wasi ni tirase menne empia manyokuro yi manyina nso gujam o kirem se eginesi a mahebedwuma tramehene yesi ne de se de etie biara no Supreme Court ebedani de abutukura na yebebo de awuramu a na National Peace Council wapani a wotwotwo de ma honom eye George Amo wode atodwa kirem se mpanefo beka ba kirem santampe homa na misinformation ekoso ewo yententa fidie eso nyina no yetimi asia no se de beya elections no ebeye asomdwe abusuansam no pinu aka we hu na dwumre yede ba besom Ghana fo nyina ese wo man adwuma anwumre no sia ekasebo a yede efri enkrapompude mantamu tikasi a ewi adwe DL 106.9 ensamo a eba no yemfa ho aseda ema adwuma ko mienu Fine Care Limited e de Cross Communion Wine abedwa so anase Rabbi Communion ye friend say ehye friji mu a ana ede se hu team fifire na so hwie na se egukuru wa mu a Roman Father bonsu ya ne bi wo betia ne tro do betia ne eko
na namomena se a ete won krotoa enya asam kotoa wanya ahoho na wuhwie ede agu bonsuam ede ama won mo no jai ye fra no cross communion wine anase rabbi communion me pa cha alcohol ebinim enu nti wosofo etemenom imam etemenom nananum akonfo ebo ne se guna no watiem twa wo manyaba wo se piao sa wo pe ba ko mienu miensa bi na wo dia body defense e wo dem ese Italy for captain Fabio Cannavaro dia me pa cha supermarket ye bia mu no wo sabetimi aka cross communion wine anase rabbi communion na mo mo pedodo to no de fa wani tirem na fra fine kilometer fo 0248 288788 0248 288788 sada so na so betu kwan ya ekwa dem na odwumtuni bi was there is no future in Ghana and until everyone is running for greener pasture and until Ghana ni apese utu kwan kwoto abrabo no so de watu adi entrase e mase bi obi emfan fofo e na no kwa ye Ghana ha de wudi nchim wo bury talk and until no Sunday Psalms concert e boda euro efre Ghana fo nyina se upese utu kwan efre Ghana ha e kwoto abrabo no so e won kwofo amaso a wo mo nko a wo ye prekasa Ghana du a wo fiti kroti ana ho agye afie mu nti bomode se ono mbetimadi enkasa ho se wo pe UK visa won sa betimi aka ebritia wa mu na eda wonsam Canada, Dubai, Poland, Croatia, Greece, Serbia, Italy and Australia a Sunday Psalms concert me pacha won mata ye kase no e wo Ofranco barrier ansofra a wo bay Wise Park Hotel no e wo ansofra new station hono a fra wonom na sister Abigail ene brasame wo mo ne wo eni nkomo 0244 291546 0244 291546 Sunday Psalms concert was a connecting dreams with opportunities abusia wenom ene adwumako mienu a ene anwumre wabu adontre se akenkanfo mienu yentwa benkum entwa nifa na epokokko no emum paise edwa ne yemfamfimfi se Israelfo a wo firi Misrim edi a mejeso eye gan stakatia mi tenkura mene emotofo takrade Kwadwo krom twabewu de hekronkron Nhyiraba Kwadwo Sammy B senior emotofo hene DL News. Yama Ghana fo nyina kwa ba na abusua hia yan e wo Facebook no eso na kasebo no yemfa emu enchiremu ensom wan nyankopon ya adom a wachina ene na watwe pepepe ana arehosem a wo men na yempese yebetie yeteye ne nyina no ene se abrante a ne di ede Erad amoako a wono wanya mfinhia dunsia na eye wosofo Bishop Elisha Salifo amoako ne ba nimpon ana ene sa abrante amanebo no echirem se wotu wono ankasa na maameka edenam isle gomontene eso na wokoto ede hye eye wo hyenkane bi asabre na wono so eso nipa nan ewi akire akoda ketuwa etime de ne ka ekum enipa makomakom mienu akire sa ya reho sempa na wobra awudisem no etofom no ana ehwehwemu etime etoso na ehwehwemu ba ne kiremu ese nkwada mienu a wo mo atoya no ewonse edo no wo mu din ede maame dwomo boaten wo 12 years ana Justin Agbenu wono so ewo 12 years na nkwada mienu nyina no wobra na wo mote ase no na wo mo eco school ewo Cornerstone International Academy ewo East Legon na ebane sa no asebi empanisi account nantia na account enu ntinya me yadma wochina eye na wotwe ana sa rehosem wei esiye na ade ba ko amasem na ya reho pa no ene se ye kasai a na osi abo apa hosima edu bakun se wodo ani kirem ewo East Legon ba bia sa akwanhia no esiye no a esuafo a wonom ewo Cornerstone International Academy akyerɛkyerɛfo ene abusuafo a wonom ede hye ene maamedwomo boaten ene Justin Agbenu no wonom atwahye mu akyerɛsɛ aye osuni awreho ne nyina no ene se nyame yadoma wɔkyena ene na watwenti wonom eye vigil ede akan kwadan mienu se de asie no de wotwadi emponyankropɔ kwa me wonfa wo mkra ensie yie na abusua ba Facebook no so a behwe se ne nkwadan mienu wo mo classmate eka ne suo pepa na kyerɛsɛ mpani ntimi enyina enkwada ntimi nyina na vigil a wo mo ehodu no enya asem ketwa ayawreho sempa na vigil na ekoso no ene abusuafo efiri me ahodo aba ana enkwada no so a wo mo ko school ana wo mo classmate ene enkwada mienu no
Cornerstone International Academy wɔn mo nyina nso atimi abasin hɔ no mo akyerɛ sɛ aya awra ho sɛm papa na enkomodi atofom ene sɛ nyame ya domo a wɔkyena anopa no ndu ana wɔnom ɛbɛyɛ wufosom ɛde ama nkwadaa mienu anopa no ndu ɛwɔ Agape House New Testament Church na miɛnkɔ ahoma so miɛnkasa menua Bismarck Didon ɛwɔ vigil no ase Bismarck madwoe yo mejo su Okogyeabour na bibia bɔkɔ de akora me bacha bibia bɔkɔ yɛda nyame ase pa sɛsi a hefa na wogina na baabi a wogina no de anti ana wogina hɔ wada no mabɔ nkɔmɔ kakra sɛsi a me no kasɛi megina bebia Islegon bebia accident na fi last week no mu hɔ ɛna megina sɛsi a wogina hɔ no mu a ɛdeɛ na ɛkɔ so nti a wogina hɔ nwumere yi the creator megina ha enwumere ne sɛ accident na fi na nkɔfɔ mienu student mienu ewuye abakudin di Justine any mameya ewuye no efi mu ya no aha nti na ebusuafo no so ani adofo ni students no nyina ahyemu ewa ha say omuye vigil okay enti se wohwemu a ebusuafo no mienu mame musa emofra no mienu no wonya ne ntiye bi se na wo mu nyina afra busua ba akum ananse bia a different family ana wɔn mo nyina behye mu hɔ na enkwada no nso wɔn yɛ students na wɔn aba no wo hwɛ wɔn ho keka no a awreho aba wɔn mu su sɛ ne sitie wɔ hɔ no mo sesi a okay the thing is say small girl no ba ko no omo yɛ nnamfofo omo yɛ nnamfofo na kyerɛ sɛ wɔn mo nyina mfira busua ba akum omo mfiri busua ba akum omo yɛ nnamfofo na wo hwɛ wɔn no classmate no aba hɔ no a sɛ na nkwada no wɔn mo AC yɛ wɔn mo reactions at saying yareho pa omo nyina ni yareho ya sitim no mo ntimi ngina omo na skra yanya ne ntia sɛ aposifo no mo aposifo aba hɔ bambɔ nsɛnsɛm te saying wɔ hɔ a police for aba mo start any na mo start be from 4 ne mo anyina eba a police for abeteki control direct traffic bibia ama bambo bibia ekoso kama enti wo hwɛ nipa no aba hɔ no a ebusuafo no any school fo no wo mu si nkyɛn a yɛ wafoforo bi a wo nso aba hɔ bi ana meyi omo ebusuafo ni namfofo efi ho no mu a nipa medi mani ahunu wa ha ye John Dumelo NDC parliamentary candidate for Ayawa so West Wogon yes ono na medi mani ahunu wa ha sei for now I see nanka yedim sɛ wo bia wo de bia nka wo mbɛhyɛ tuntum ni ade na nso hwɛ mu a asa wo mo atwa hɔhia ne nyina no hyehyɛ mfita wo watimi abusam kakra ana wontimi misam okay sikana ehye omo no eye se omo even though omo di hye no efiri mu alright nanso no omo se nyame na ema nyame so na eje na omo nim se esi alright nanso no omo nim se oni abofo edi arusie enunti na enede omo hye fita no yeah Bismarck me na se papa eni amane boyi why ade na ebusema me nkan se so dua se yenua yi Kwadwo wanyensam troni na nso se de wasi abo amane no why ade pa enti Bismarck o tonton mo me ho wate nyame ade mo wakine sia tonton me ba show you me da pa ya das papa enti ebusua yenua Bismarck ye ne no ana wofia ha ana watimi aye adwuma so sa no ebusua na wo ba o Mario safa nkwada no me no pictures no wo mu fun no poster no pato fato so mayen na aha enti me pato ba yen Facebook no eso a mo hwe bi wo Facebook no so no ma me dwomo boaten wono ana abo mesh tenten no ma me dwomo boaten no wono na abo mesh a ebigu nanim no ana Justin Agbenu wono nso ana nanim tadwa kakra no a ye ewurade ehu hadwen say emebu na ti sei pa abusuani da wonom so mbebo brana omo ho fe
mfumuso a enam obi so etimi agye nkola yinkwa fra hu se mu ya sade bia ya na woka ya ye kan nipa empenti okurum ha titiri ni ahyenkafo na ye kan nsem abeboa na ekwan so dwodwo aba ebeboa no na mo achime efiri okutie nwom no ene ye ne ebi na esi wo hwe funeral poster no a for the sake of one more hwe ATA radio no so wo ni access to Facebook no ya twro so all white candle light vigil in loving memory of Mame Jumo Boateng and Justine Agbenu. Friday, 18th October 2024, 5:00 p.m. Location. Location area. What click here and one casa at the Bemount. Accident site. Ayare hosem papa. Anti and nipadomu etwesiam ewo baby accident ni si ye no. Enya samokotwa na nkwada no kura mpo no classmate no na ma asem na ya reho nanso botan ne nyina no ene se nyankopon na ema wono ana agye nti wo mu nyina hye white enti nkwada nyankopon fa mokra ensie ye Kwadwo yanto aso akọ ya to akase bo no so a na da so a ejina mu ewo okwankyerefo penin edema Alive Chapel International Bishop Salifu Amuakon odi chaw kese pa dia babonten echirim se adehia enam ono ne ba abofraketo afi ne wanya mfinhia dunsia eye Erad Salifu Amuakon edehien akotwidi afa omadehia su mena mekese eja toka mu a ema adehia na hwere walmo nkwa no abusuafo mo nyina yakọ ochirim se de nachi apae no onye ono ana epam se de ye wofa bekanti toto sra da se de abai no osofo nya nania Dr. Pabo Nyumbeka osi enyamania ne mom obi na akopa asem ede ato no so osofo chirem se asem ya sei oyi na ni bia entimi enji we sheda matimi yesu safitirimra asem we si ye nanso no Ghana fo bi kura betra ba bi mpo aka sei o osofo no kwa no samre mpo ode akwagira na asore osofo chirem se Ghana fo mo nwene bone mma no evrize we eye nkwanhia na ato no o chirem se asem we ya ha ne papa ni santi abusua madehye da fo mu ojina Ghana nyedehye nyina namu na nasafo mpanifo nyina nim se muhunu mabọ pa na mama yakọ monka fra papa efrisa adehye da fo mu ayade abusua musuma kuma ma enso osofo eye Salifu Amuakon Ghana fo beka ya ana no da wukura dai ana Ghana Police Service fo kwache no ne kopie mu court ana no kopie mu o jane Accra High Court ana court e chere osofo yin we dia Accra Circuit Court muma ana mo jane osofo asem ya si ahwehwe onsem na mumu no ya ma obe kofie aya 50,000 Ghana cedis titisikam 500 million there two three so any two sureties no mo say dey tell obesan ba bi guso ahwehwe onsem mu na osofo kirem say nsam nya si no eye ne ya pa nti obomode abukotodwo wo fam ode na asofo ni nyina da e ka bi say Ghana fo abusua madehye da fam toto sere mu ada ni tewaran eye nkwanhia na bante mo fanche no emu kirem nie abusuafo asamatom mama efrim me Salifu Amuakon na me kasai mesram amame mabo na DLFM radio entertainment na mesra abusuafo no two side no se monchechemore radio shamoden radio mama hoden mesra Ghana fo nyina se omonso asofo ewo Ghana eliase na mpa abusuafo chew emame I can't explain myself. To me explain me. Asam na to me no. Be dwene ho ansisi so. Masua ma me a wode amede be so bi. Enti mesre busuafo nyina. I'm begging the family, the entire family, say monchiche more. Erade mama hoden. Erade ensustain mu. Erade mamu that courage. Enti mesre na ma she busuafo den. Nkwala na mame, nkwala no papa mo. Be strong. Any awoti ye aya general overseer edema Alive eye Chapel International Bishop Salifu Amuakon nene na ate na ba Facebook no so DLFM 106.9 video ni daso we de kofitera and afenso DJ Omalia na Dawroma oba Facebook no so abenya video ni bi ni wahwem na osofo ebukotodwo wo fom say Ghana de hire nyina da monka abusuafo no ho na monfa de asi monfa nche no okon na de wo fa ase de abani wo hwe video no a sani asofo pani asi abunkotodwe no tumi say ya na wotim se wo so amanani mu aho no kure pa wo hwe ne mo se no so kure yate that's it pa osofo yes nyame nka ho eden but who say problem we na aba na nyina no obi enu ho no ma wodi blame ebe ma papa yi aha because akwadabone de akwadabone
akwadabone yesesa wo akwadabone a wote oba bi nka ana se wo babone nso a wo kire wo dwetire e wo badwam eye ne baro na ayeden akofa beka no that is the problem but ade ba ko a eye church members no a wo mo de wo nti so dogo bi no aba wo di nsem hu no eno a na ma papa na wo mo na be se papa na asem church members no e ho na asem no wo no pa na abedkobla dwomfo ababontia be kasa se Ghana Post Service former Madison ba kwache sa asoroma no mutu sa na mono kobo nsɛmtwerɛni no ɔsɛ mo nkwache sa de hye no mohwehwɛ mo nkwache wo mo sɛ enra ne call on GGA president watie sɛ wonko no we kura no enye just a verbal ayo ye hear official statement from GGA so yewura Albert Kwabena Dwomfo yenim how active you are ma wa asem no nya official on a statement na Ghana Police Service nhunu say church members no they cannot enjoy immunity because papa penimui and obunkotodwe mosofo obunkotodwe na mugu court di nsem hunu okonim de ye besra Ghana for ne say de asie no ma enyense na ho ma foforo o say mpenifo kan say mi say we de me wo fa me nyina wani mbube so okodo so wadamfo na onyonkwa bodwo say hia fansu wo de be ya kura mfansi hu fanum because osofo ni ba mfinhia dunsia ena only license ena wa ma na kwanya na wo twihyɛn ena wo ya kwesi so hu abofra ni moni akukuduro omanam na ne ma ho kwan ena asi entimu a sika ba mo nsɛm na mu fi nsɛm wo sika nti de mpa na mbɛyɛ wo mu fie no yɛsrɛ mo ada mo mamra ɛfa asentwe ho no enya adwuma efiri ne kɔ mabia mbeto na beto a ebia na wo de ne bi kura na bɛse na osofo die mu fantum ho fo ko you see we no yemetie fo ntia se asɛm no entwayo ɛda so awoko dabi aha we cha na wopa no ko ɛya busua na wo mo de atɔ wo mani no that's right ba ko to asɛm de yentwam se bible no kura ka sɛ nyamia yankopɔn atemu no humobro nim ndi osofo no nim sɛ emra ka mra mu a humobro nim mram emra diwa na diw that's right enti we de enya ko to asɛm ho ɛkyɛw na wopa na mom abusia de atɔ wɔn mani no ana wɔpa wɔn mo kyɛw na ma wɔn yɛ akɔ na emu mmara ne de ebedi nipa kura wɔyɛ so yɛ mu hwehwɛm that's right abusia me to akase bɔ no so ana yɛ kɔ Supreme Court na sɛ Ghana fo nyina bɛka yɛ a enra ana achiamehene a wɔ Ghana yɛ mmara hye badwafie right honorable Aban Kingsford so mana bagben wo gyina ne tumi so e declare yɛ sɛ mmara hye badwafo mako enan Yema Missintia Mamle Morrison, Aguna West, Mashebedwani, Kwadwo Asante, Kwadwo Asante, Eyosuhum, Peter Kwache Aka, Enso ya Memphis Central, Anna Andrews, Esia Mamuako, Enso ya dance for mena, Mashebedwafo nai, Womfa Womutumi, Ento Efrise. One no more esijra yebia, sa okenkan article 97 cross 1G noa. Emra entimi Emma Womokwan say what is so Mashebedwani. Now be declare intention say obeko independent. Na eno na asem no ekopie mu no ya de se Tamale South Mrashe Bedwani Yewura Haruna Idrusu wotro petition ekoma Speaker of Parliament say anamonu a Mrashe Bedwafo na tuo no etia Ghana mranti yen declare wo mu seat ni vacant nti enra ana Yewura Aban Kingsford so mana bagben wo gina so a wo hwe eye president ewo ho e declare nkonwa ne nyina vacant na asem no NPP Mrashe Bedwafo a ye kasa yentibi hu say wo da so ye majority anas wo ye minority no ye beka say NPP emrahye badwafo no wono mo ede ensam bi akwakoto eye Supreme Court wani mu ye beka ne say wo mo afile stay of execution ne nyina no ene say Supreme Court emfa tabo ento eye Yewura Aban Kingsford so mana bagben na table na wode baye no ye emfa tabo ento se ne be ya emrahye badwafo fo no a ye declare wono mo konya vacant no Supreme Court ebesama womo aba parliament biem na womo aba baye na dwuma na emra mpanifo no file ye no we no eye ex party no ene say ansa na court ebedi sa asem no enya de say Speaker of Parliament krampo ye begina dwenkyere ana ye hia obi awom enu ntiri ye kasa yi NPP mrahye badwafo no afile e wo court ama Supreme Court nso agye atum say enton kopim say asenie ne ye bedi awie e wo Supreme Court no Speaker of Parliament na temo na wade ma bontre so no se bi eni nyina so biem enu ntino ayade se Supreme Court abosa temo no atoagu a ye kasa aye nsem pipa na ene wobra Supreme Court etenase no ye ma justice ye Gertrude Tokonu wono an wo ye Chief Justice
wono anachira se wotina mu anase wodi eye panel no edim kan members e kan ho bie nso eye Justice Mariama Owusu, Justice Kwame Adibu Asiedu, ana Justice NS Yawgewu, ana afa nso no eye Justice Yaw Dako Asare. Wonom ana trans asam no so aye kasai. Wonom echire mu ese. Yewra aban case for the summer na back ben na table de ba montre so no. Supreme Court abo atoagu ekopem se ye bedi asam ni bewie no. Wo mo hwe na samra se badwafo nan wo mo nsa nko parliament biem na wo mo konkoye wo mo adwuma. Na de wobra court no tenase no. Wo mo ejire mu de ma NPP mrase badwafo no. Eye lawyer eye pa akwasi bedu. Ada se lawyer pa akwasi abedu. Ana afa nso no former attorney general ne de edi jogate wonum ne kwogire mu edi ema NPP amadwoko no ne nyina no ede se decision no Supreme Court ana se decision no speaker ede to montre so no Supreme Court kira se da bi enye ne kwan so no nti wo mo twentwa sakopem se ye bedi asam no ebewie na wobra court transition no mo mientie de court so wo court dem ho Enti wenu eye momume a wabra Supreme Court ede atemu ne ba ye no ene NPP fo ekopie mu ewo Supreme Court no ene etwobo yei ana omo ebo ne sa no na ene wochi no ana Alexander Kwame na Afenyo Markins a wono ana wo ye leader ema NPP emrahye bedwafo no wono so de nsam bi tudwa na wabra wo kasa wabra court so de ye no moma yentie kakra. We are Democrats. We don't believe in violence. We don't believe in mischief, unnecessary political chaos. Came to court believing that the court will do right, and indeed the court has just done. The rights of those MPs have been reinforced, as well as the rights of those constitutionally elected them. I will leave the Ghanaian public to peruse the full ruling of the court, and then the discussions can continue. But let me thank my colleagues in leadership, especially the hard-working Majority Chief Whip, for all the support and his industry. I thank senior members, Parliament, Uncle Joe Gatti, Honorable Kennedy Japon, not the least, Uncle Katie Hamo, and others who have been supporting me. Again, equally important are my colleagues in the backbench, especially those who lost their primaries. They've been with us thick and thin. The whole of last night we didn't sleep. Been working all night. I myself, being a practitioner of our courts, made sure we put together a solid case. And this afternoon we've had just now those NDC people who are, walking all over the place, proclaiming. If they know the law, they should now face us in the law. This is the majority. Let us speak. Enti eni ayati yei eye NPP mrasibedwafo no wopania wodi wo mo anim eye Yewra Alexander Kwame na Afenyo Markins ana wode sansemu yi atu edwa yegusua ejiramu awo masibedwan sansemu a na efutu masibedwane Alexander Afenyo Markin wakase kiremi se ye ne ye pa se ne wanda ndwene se National Democratic Congress endi zamanyuko ni sana modwene bone kese pa ede ma MPP amanyuko no o kiremi se endrada masibedwama chamehene Kingsford Sumana Abanbaben etena se ebo mode abeka kira wonum se mesebedwafo makoma nan wonum siti no we declare the chese vacant no mani ajepa ebo sirikeke o jirem se nya ndra da na onim se ninuan ma no mkoba de bia lada ono mko na kra na daye na nka omutan no eye omo yapan o jirem se wonum amanyoko na wonum etetete nkonya so ma Ghana mu no ese ye tenase ne yadwene se kamam kabi na edibo ma na mom enya chinchin se de maka na maka o jirem se wohwe atemu a endada ebeto dwa mesebedwuma chamehene beto dwa no kirem se entwaye kura firi se o maga na mamrei enyi papa na speaker wugina ede abusa aten sa president agaka ka hunzam se bia accident yenkofa sa asam ne family o kirem se de esi ye no entwaye nso yense anyina wono anso ensa fa atenche amfamra o kirem se de esi na ye ne ye pam na wasaka se kirem se ono wankasa na damfo a one ne konna ekra na adwuma ku enyan esam mesebedwani ohu
ɛyɛ atofo sin kɛsɛ wo domkuba ma se bedwami wo na woda jese domkuba ma se bedwami na woda wodoma no o kyerem sɛ onim sɛ nani bre ne papa nrada emra ma se bedwama cha hwe ne ka sɛ o madi nkonim pɛ ɛna otu hyire odi go no sɛ free na kɔ me ɛna me yɛ boss wo fie ha domka sɛ ma se bedwami na metia ba nwa so nti yakopɔn ya adoma brada bai metia kunjom makunkun o kyerem sɛ senior di sɛ da me ne utie sɛ wani bre me ɛne yo o kyerem sɛ de sene ɛne yɛ pa nti sɛ de tie bia na sɛ the Supreme Court nti Nyankopon be dia ma wonom no nim se ni se manyoko ni se amota wonom ye pa emu kire mu nie. We call upon the good people of Ghana to condemn the conduct of Mr. Speaker and then the NDC minority. And it was very rich. It was very rich to hear Dr. Forson immediately proclaiming to be a majority leader. In fact, Mr. Speaker himself, in spite of doing their bidding, fell short of declaring them to be the majority. In spite of all. And then he still found space to address me as majority leader and still address him as minority leader. But again, they further exposed themselves. Because immediately after, their flag bearer was on a campaign platform claiming that God has given them the majority status. Is that how God grants majority status on individuals who are full of mischief, vicious, and evil? What they did was evil. What they did in Parliament yesterday was evil. NDC does not believe in democracy. They believe in chaos. And we are law-abiding citizens. We in the MPP are Democrats. We believe in the rule of law, and that is why we calmly left the chamber for them. And we know that if we make our case well in court, the court will make a determination that would advance the cause of democracy. Any awoti ye efutu mashabadwane ne den de Alexander Afenyo Markin nene na awoti ye. Yento akase bo no eso anakoso afo adwenkyere no ebra yen e wo Facebook no eso DLFM 106.9 yeto aso edaso agine mu e wode ekoso e wo parliament na wopani a wono anebobo adoma no edema NDC amanyuko no e wo apoye mantemu Hackman Kabore woni DLFM yensam troni kronti hini kofi obo edi nkomo na Hackman edi atodwa akirem se ade ba kwa wote ya na ya ne serepa ne se NPP mrahye bedwafo ne kire se de speaker aye ne nti wo mu NC parliament biem ana wase hwe adwan amanga mo na mo abemu ana mo mampani epese wode bill eba na mo mugitumu na se mo se mo nkwa parliament biemu a na soja ne de ka efa overload of ahoban Hackman Kabore echiremu ese agiresie no a speaker of parliament esi ye no enya de di nkan nie na ebra na Professor Aaron Michael Kwe na wono nso waye speaker of parliament no sabre ebi beto animu ema wo declare obi ni seat vacant enu nti eba ne se na de atomo a mo tiem se obi asebio esubonten enfa no yi Hackman Kabore echiremu ese emrahye bedwafo no a wonom eka se wo mokọ independent no emrem anamona wo mutu ye no ye ka ne say defrauding by false pretense na kire se wo manfo no a wo mugire wo manam wo mrahye bedwafie no wo madada sa Ghana fo no eto abadem a wo mufiri se sanka wo manfo ne hunu se mo kwa akwagina se independent e bia nko mo nto amamo enu nti sa wo so ye MPP ni na safi wo so be call dem independent ya eba ne say ana wotimi ka kire parliament se de wo maye no enimrem Hackman Kabore echiremu se NPP mrahye bedwafo ne se wo mbe declare boycott na no nti parliament no so mo si obiemu a wo ka kire wo play nye play fa se Ghana fo mpo ehia wo mo nti so mo nko biemu a Enquires besie ondoshibia lo obi amfo obi aho omeba because there were implications when we say na say I'm prepare financial support for the parliament say parliament approve mom and I'm drought as you know on pesca e dey so farmers for assets that's canon campaign on person mo de koye this is say opesika as a government now we implement a policy na wan kase we twa ho e ba say on parliament bi mo e ti wo de say emfa ho wo do business ba parliament e be bo ama waye ama na FM again we o ma dwe say o mo for business ba parliament ye na e be yejuma senior emra no SCA enti so mo ka so mo mba o mo na e be twa abo mo ye NDC secondly o man na o mo twe o man no asensan ti me fa akonye so akata Ghana for say o mo ba mo fo a o mo no mo eti o man mu anomo aye from MPP so speaker edemra aye juma na wujina so say ode e bana juma to parliament bi mu a na e kire say nya onye ni pa ye say ye to abakora ba wupiu e ko parliament wo
Any ye Eastern Regional Organizer that the Emma NDC Chiniaka Siamanyukuno. Nede Ede Hackman Kabore. One DLFM Yansem Troni Contini Kofi Obu, Kofi Anentio, Kofi Ntiantia, Kofi na huni, one no anabo sankumei, na wechiremu asamoso monko parliament hobi emua. Woloshi biya lo. Na say we no obi famo ho ana. Kwadwo woten kran kakra. Se wada ma ogusu we chechire me. Mo meka na watro. Okay, mate. Nyesa me na meka yankra me we be safi. We we fi e be frɛ yenu aketwa. Paulina. Paulina de be wasa. Na okofrɛ dia emwa kra. Asa. North Carnation man frɛ no. Hi, North Carnation ya ikomeso. Benya case. Na komeso mpo de. Kene ebetene de dem kra. Komeso de ajebena boni aduane. Ya ke bia hon ma wati biem. Say enena me ne yi kasa. Paulina kasa. Be hwe enkra bia o kekana mse Nhyiraba. To bo asema honhom no na honhom na nkyerɛw. Ensi gina ye. Da de uye. Enkra na wo kan ya metwa nyina wam se da bi ya metwa de ade. One na wo fa na kan kran na o keka sa no. One me na ka. Oya wonya butiro. So wanti hui. Nkran no say o kan ya metwa na de konkrema ye kan say. Sa da bi o, sa na opeso ka kire me se minya abotre. Eno ne ya metwa no. Ona me se ya metwa so ye nkran kasa. Wase yan. Ana me se Paul na enso de. Kwadwo Oko news no obi anye ntum se ene efiada na sa ye official so na den ye nim. It's official. DLFM 106.9. Yanto akase bo no so na data for media egusu agina mo mahye bedwam ensense mato for me. Na akopie mu adanse asokwa mahye bedwam ogina mu de ma wo no mo no kura yenso no ye trade and industry minister Honorable Katie Hammond wakase kirem say eye ne ye pa se mahye bedwam acha mehene Kingsford Sumana Abanba ben betenase no do manga na mre kakra ne tumi kakra bi ade hye ne nsemi wo hura gina na naso adi mensem sa o kirem se de waye eye ne ya papa every say tumi amade ma we ni mu say o manga na mla ne de mahye bedwafo no obi mla ne bi pepepe se de manete ne momo no ye de tumi ama se de ye so hene ene ntira se fa tumi ni epopo wani fagu ye so o kirem sa na mo da ndo do tu ya mahye bedwafo makoma enan wadi kra wa musit ni say ye vacant na ye ne ya papa every say de waye emfamra kwan mu kram Keti ya mwando ada emra dwumade ne ba wie ye pe on se ntofo hia na odi nkoma na o kire mi se mini anom eni se na wi asete enti mahwe nyame anim paama matumi aboade atain o se wontumi ntena se ne entena se tena ewo mra tumi a yankopon de ahya wonom nsa se omunye dom kase o mase badwamu no eni be fa kwoti kwan agede afro omun nsem to mo ntena se omu ko Supreme Court wonom tai Alexander Afanyo Markin efutu mase badwani achi pampe se de tie be na asam Supreme Court betime de asam de ama wonom o kire mu se ensam de da atwam a tese ne Michael Kwe bo made tena se ebu ntanchi amiri bi atwam a enu suma begina so no o kire mu se de esi ya na nanka ya sankaja empirifo tu na mo ntu ho na mo no kire se ne ebi asie nti mo begina twintwan edi de tia wonom o kire mu se na mo we asie ne de o mo ntia se ne ntia se sa na mo ni mu se o manga na yetimu no patapa pieto sabe ya de mra na wuro nti asam kwa kwada court ku ba tan so mo ntena so bi na mo nkan fa mo free say ekwan ya speaker of parliament e do mo afa so no emu oya pam Honorable Katie Hammond, Emra Jemre, and Central for Dinkomono, Emuntimuni. As far as we are concerned, the import of those books, these individuals have said that going into the next election, not this parliament, going into the election 20th in December, going to next parliament, 2025 parliament, they propose to be independent candidates. We think that is absolutely nothing to do with their standing now as members of the current parliament. We think it is wrong. We filed documents in the Supreme Court for invitation. The Speaker himself has said that these are matters which call for interpretation. Somehow he's taking the matters himself, and it's rude that those people have vacated their position, thereby declaring us in the minority, straight away in the minority. So I suspect he's going to ask them to move over, and then they take up government. This is horrendous. It's atrocious. I haven't seen anything like this in my life. But then talking about my life, this particular parliament has been something extraordinary. Of course, he could say that. In law, technically, he's right. And there is something he calls a precedent, which no, is not binding on him. But of course, he says that he could adopt it. That is fine. But we are saying now that Okwe thing, I don't even recall it. That Okwe thing was a law. But that's what I'm saying. Thinking about it.
Any a woti ye aya dance asokwa ma se bedwane. Honorable Katie Hammond. Nene na ate se ne brofo na oresa no menim. Se ofri US ba na nche ye nti. Ne wo fa Okogyeabour de kakro kire no ne ndada. We hwie de agu for me. Okon wo fa se akasa. Katie Hammond wo fa se. De ba ko a. E ma no ho ye ne kan se. Asem no no wo kan na no wo sa asre fa. Me feel ni keke. Manage ne ho. Na no to hwie ni mu ni o se. Sanka me you anu anka mebua o feel gra senior o ka chire nsem true there masa man ga sem ko no na me ya no ona de ne hunya hida o what time kwedu ayi me ka ne hunya hida no anu din ko na ni abre gra no wosere papa yi pa agro me nti me nka se agro wo de ne so na mo mo pa agro me wo fa se Katie Hammond oh adabi ni ko sha okolebu o he mani so say mo fa say adam me wo fa o mani je no o ye nipa say me ento akase egba no so ai na ye gba de awura mu e wo National Peace Council na wo pani e won na ye twerɛtwerɛfo e de ma Peace Council e ye George Amo wo de abetu da kire mu say se na be ya wo my Ghana elections ya ye be koi e be ya asomdwe na asomdwe be fa na ntoma pɛfra na democracy na kwaso wagira na so nti Peace Council no ene bambofo eye aginatukuo na wo mo hwe ama hate speech ensem bi ayeka ebetimi de ojambom aba elections no wo mo atuase afen so misinformation ensem wo enya nokure na wodasani atimi apenti na entro ene nokure ayepe e wo social media ana afen so no ethnocentric messages ana we asantini we yakuapemni we yepepeni we yagbeni we yemfantini enu ntini se ni sei wo kire mu asansam ne nyina no entime mu emasomdwe ma enu ntini Peace Council ana afen so no eye National Cyber Security wono mo ebeka bom se na be ya saa abayisam no eto betimi atwa na elections no so Kwadwo pressing hallelujah obi a oyesa no ya abayisam o esa na tie yetimi eto asiese wa wapani George Amo wakasa ne mu nsem ne. You see, the cyberspace is as huge, probably bigger than the physical space we work in. And a lot of the things that happen in the physical world that engenders, hate, indecent expression, intolerance. The same things are happening in our cyberspace. So vigilantism that we fought somewhere in 2019, 2020. Now you may not see it happening as we saw it in those years, but if you should be minded and go to the social media platforms, you see how much people are spreading hate. Right. People are spreading false messages. Enti weno executive secretary at the National Peace Council. Nedin at the George Amo ana watch say social media no so no. Ghana fo ni bi enkofo shom kutupa. Na wo mo kan sama kese ensemu ede woko entokwa emoja beba ana wo mo ka. Na cyber security fo no edi mu ntente. Ye chewa obetia ne moin na Ghana mra bebo opo sapotri no hade a wopre ho. Facebook no eso ana Vida Akatara ana osetwa kai MPP fo dwene se wo matokwa otunti de ompe bia no mo de Ghana fo beye wasi de hunu ana moye na mo de mo ntena ho Ghana fo ankasa ebetu atiamo na afi no Supreme Court kura mu nsi obiem ana wode abai na Vida ousia ana wase Ghanaians take time for the pastor and ask the church members questions mo yadase papa Vida na Prince Edua ana wase of please tell the MPP members of parliament that power still shift because power will shift very soon. We are going to vote for Mahama and Gisela Tete at Ewutu Senya West. Kofi Ajaman Blackman will say, I am watching you live from Pig Farm, Ewo Enquires, Abbas Austin, 499 Amansie Premiere, and will say, God be with you, Father. It will be well. I am 499. Just also for Bishop Amwako, Selfu. And I'm 499 Amansie Chireben. Wo vampire dia manwe na jina amo and was say may their souls rest in perfect peace one nkwada no and Kelvin entry was say good evening wofa na was say so sad erade mfa wo mokra ensie yi pa
na eja Abraham Kukum eja Abraham Kukum yada se modia mo say ya na Obed Yosen was very sad just because of someone's over pampered son 2 family members na sisi a wo mo atoya no e wonse adoi wose Nyankopon emfa wo mo kra ensie na emom no Ghana wonse mbisa bi a yemusa church members ne say de o mo koye ye e wo Supreme Court na so mo koye wo court ho no enyina so pe wo mu ene sen wose life e wo kaso CP ana Nhyiraba afia depa and wose very sad o. My condolence to their families, may their souls rest in perfect peace. And what they about Kofi Parliament agona bobikuma yenkan galamse asem magalamse fo anyo wa home. Lucky Jackson was say it is very painful to lose a child at this stage, and what a painful exit. May the Lord console the 2 families, and this should alert the rich people in the country to try so hard to advise their children and also what they are bad. And ane kunsu kodokrum and was say yamanwasem yada say yada ye ho ba sesi ya ba sports is happening. The News. Ewusia yen samo adwon en samo akwaba en famra deal. Ohani sia echi ponkron kasa fidie so. Ena nwumre mrewe du sa gudio momranti esinkunya na gudio mun sama wodo ayaboabo no ebusia ye gebre ne ye de besomo. Ghana nsemo a ebibre mu de wa na nkrofo nkro so de wa manone eno nso kan obi ebusia ye de ba ne ye de abesomo. Mi amede nsemo ne ba ne di ameje so no ayensu ano de hye apakan GH the blessed kineme and media good mun samana babesumo na nwumre abusia ntantem so yen hyase emfamfi ndiem awa Ghana adia yen hyase emfamfi Ghana national under 20 men's national team na kache you're from the black satellite of Ghana odi wani chemo ewo togwa eho na wafu zombie under 20 men's championship reguso a ekoso na ndra Ghana ye boy first game ewi akire no na Ghana ye ne bani akwati obi a chere yonko eka mienu after the game no Desmond Ofe na coach ma Ghana national men's under 20 team no okosai osierika no supporters amufi Ghana be pie mu ewo togwa motai team na echi no oda mu nyina ase eno echi nso no obeka se game na a tough game na opponent omone omobo e bani no omo ba game no with plan emom no lucky na Ghana anye se nkunimdie na ankwa mfama yen all the way from Ghana to support us. We really appreciate it. Looking at my captain, I think he's very tired and he says enough about the game. It was a tough match. Yeah, the opponents came with a game plan. They chose to play direct. We found it a bit difficult to come into our game, and also it's their game, and I want to congratulate the coach. He's a new coach. And Desmond Ofe coach at the Ghana men's national under 20 team no the black satellite nabusia waten in Kano Oto Ado coach at the Black Stars of Ghana and saying Akobo game amo wakolusu 2-0 to Omaya ye friend Sudan amana swa ye shipa na wedding commoding sempi na area tuja Kano Oto Ado say after omulusi against Sudan one-on-one on a players nation individually any omo edin komo na oni players ni din common so no bibia edida na kwemo na ni obeka ne se obia ye down nkunimdie na omenya no ama enyama enkoye mfamom na emom no so tenase na oye calculations na mathematically no Ghana AFCON you betima qualify. We had a good talk afterwards. I had individual talks with players where we attacked certain issues and certain scenes, and I hope it was fruitful. Everybody was down, and was a really, really hard pill to take. Surely I want to use the opportunity also to thank the whole technical staff for supporting me. Otuado etwanen samsono ana oditu jachema otnase na otwanani ehwe nachi eno na obeka se o reflect edihwe nachi a obeka se ende no enkurimdia enko emfama ni nyina ne se yetna fie ne yebo a yentumi nsha eno so psychologically na affect yen ema yekopiem ewa we anyama enkoye nti Otuado chema ne enti anansen enyama enkoye ni se yen home games na yentumi wini no ema yakwa we nso a eha yen. And reflections on the game, it's
and I think I need to go a little bit, not only in this game, but a little bit more behind. If I reflect, and was also when I was a player, this was the case, you have to win your home games. You have to win them. And, the passion and also the discipline defensively. And Otwado at one Samson or two just after you lose game against Omaya, your friend in Sudan, or because Sebi, or say, or you're dead. And Yama cross where ni video mono, and Yasam Kito Cranemono, or because in there no, or nya positive feedback, and then support, Eddie Finebusian, and then a number for Nasa positive feedback, and then support no de mamono. On the Osuzu say players no, Ghana for Yedibi mom, not 2 million no, Yedibi mom, Samre, and Omuhia Sadi, and Senabe Babua, now on bet me a bounce back. Well, to be honest, I was like the last 2 days I was dead, but now I got a lot of positive feedback also, and a lot of support from family, friends, and this is the time where I need them, and also I think all the players, all the team needs it, and this brought me back on track, and very, very important for us, I think, to think ahead now, to try as much as possible to win the last games. Ne no Otwado echema wiase ayewe de yakwaye ni mena yesua de enti ono de na nse nyama enkwaye mfama blasters no obetna se one ne technical team no ombesua de film mistakes bi ayaye no obemeki sure se yebesua de film sana be yakwaye ni no enyama betumi afa ne ntuma pefra de ama blasters no. We have a lot of things to learn. I think in general, it's a good experience. I know it's very, very bad because we as Black Stars we represent the Ghanaian society and the Ghanaian people, and it's really shameful that we didn't, at least win our home games to get in a good situation for our away games. Otwado coach Edema Black Stars of Ghana Nebusia Watenenkano Yimano Ajimabedu aka Ajingo. A former player at my Black Stars of Ghana. Or say AFCON qualifies here because you about 4 games out of 12 points in Ghana. Only 2. Very, very, very disappointing. Or say support to Otwado. Ne second coming no moment. What's not say now share 2 or 3 games in here. Otwado abona in Yama. Very difficult. At the man no mono. Already or wishes and go Otwado. Bet na you focus on say a baby a team. I think they give him 4 years contract, 12 out of possible 12 points. Now we have only 2 points. It's very disappointing. I supported his second coming. I supported him very well, but for the last 2 or 3 games, it has been very, very difficult. Yemano Ajimabedu, a coach, and now a former player, Edema Black Stars of Ghana, Kasade for coach, Oto Adon. Na Yemano Ajimabedu at one in Samsono. And also tenase na ohwe team si ene omo group a Sudan ene Nigeria o mu oma bomfia Ghana wo suru bebrebe e de chiro na so ye sofa say ye betuma hwom na se na waka no Otwado e betuma tena na wato adwuma ne so dia e se ne mono otumi pagam. We cannot win games in such a group we are in. Countries, sorry not to say the countries are not doing well, but countries like Niger is a football nation, but compared to Ghana, I think we are far better than them. Sudan is a very solid team, but because of what is going on for the past 2 years, they have not been playing active league. And if you are in this group and you are suffering like this, I think we can leave him to build a team, but he needs to up his game. Ajimabedu aka Ajingo, former Black Stars of Ghana player, and Ebusia Watenen kana otwi Ghana Premier League match day 7 ebetwago na game bako bia ni bekoso Dreams FC omone Heart Folk and Edebeboani Abubakar Watara coach Edema Heart Folk. Or see every game at Heart Folk ekombiano omo komu te say World Cup and omo ball Dreams FC no osi onimomo omo ya very good team omo good players good technical team. House of Folk, I respect you so much. No moment, game no more community. House of Folk, including the NBA Omodia. Single match House of Folk are playing is like World Cup. No, we must prepare yourself to face all these difficult. Against Dreams, it's one of the best teams in Ghana League. And I think the past season, this team go far in Confederation Cup. Abubakar Watara coach at my Heart of Folk and Watenenka. Kumasi Asante Kotoko betna Obuasi Linkle Sports Stadium. Normally Summer Test 1996. Ede Abueni Dr. Prosper Nateogum. Coach at my Asante Kotoko.
or say Samates a very good team. And in terms of structure and so no, Enyama did an aquam our team no akache and no money omukwakobo or sitting bisa no omoboa. Uhia extraordinary performance. Now where to me Eddie nya 3 points no against them. Or say kwatoko determine omuye compose some beko now mako win game no. I think Samates is a very good side, very structured side. Tactically, in terms of their arrangement on the field, you see that they have a structure and they have a style within the structure. So when you are playing them, you also have to be extra above them to be able to get the maximum points. So Dr. Prosper Natogum, coach, the man Santikotoko, and Watin can a crackremuno. Nuruddin Amadu ye coach Edema Samates or see game on money kotoko kwakoboy on that dano a big game a sanse kotoko this season or money hours to ye panty or expect a difficult game against Kotoko. No moment are ready say ombe to me kotoko a good match. Certainly it's a big game and I think that this season they are doing well and so we expect a very, very tough difficult encounter. But that notwithstanding we are also ready to give them a good match. Nuruddin Amadu coach Edema Samates 1996 and Ebusia Watin Kano a fury yadi war amanonene the top 5 major leagues na koso ewa amanonene enanyumre matches bi ebetweg war French League 1 ewa France meno kasiyesi akanisima edu AS Monaco enhyebi Leo Metropole omonso enya enhyebi wa German Bundesliga ewa Germany no yesi akanisima eduonu nson 27 minutes Borussia Dortmund enhyebi sanso and aboboko efeni St. Pauli omonso enhyebi abo anyumre no nson a was Spanish La Liga no Deportivo Alaves and Real Valladolid omo the game kese bako de ebebo so ayere wonsam de asmo Pep Guardiola Spanish manager o coach Manchester City England na yebisane se season we kwa wi na contract no abana wi obetna na obeko eno sise se di onyansi gina ye biaye enti no ne ye wo mu ide ontumi nka so betna ana obeko na emom no se osi gina bia o de beto team ne mpanifo anim Man City for no na ensentwefo no ebi nso aso yenso ne abeka de achenye tiefo we ni nsema Pep Guardiola eri atudwa ne yebisanse dachi bia onya akwanya se obekochi national team a obeya na na o se an kanani swade hunu se dachi bia no obekochi national team no Pep Guardiola Iceland nsema o de atudwa eno no Enzo Maresca Italian manager o coach Chelsea bobo ko se for now no eni je samane se prebia ni Chelsea team na akache ni players ni nya available a efiti ochena ko mu nyina no ebetumi esi akan de amatim na enwo ensam no Barcelona omu goalkeeper Marc-Andre ter Stegen ofi Germany na goalkeeper ye prae wakoye surgery eni je sam eni se Barcelona se wa start ya ni recovery no ye nkakra obetumi aba na enche bia wabesi akan de amom Carlo Ancelotti enso ye Italian manager o coach Real Madrid ono nso chioma David Alaba o prae achebe ya afinie nyame ncha de wa start training kakra enche bia one Real Madrid team no ebe start ya training na wa start ya si akan de amatim a ye friend Real Madrid eno Carlo Ancelotti nsema o de atudwa de afa David Alaba oni ye gina so na agudie mu nsema ye boaboa no na anwumre de besomo no ye di esi abusuame amede nsem ne ba di ameje so no ayensu ano de hye apakagh the blazer kinyame yadomo ochina ebo anopa no nkro 9 am ekwese dumienu bebo 12 nu na hye ayene yemfa the extended version of DL Power Sports no emra emesmo DLFM 106.9 Yema yetiefu akwaba na yemfa sofra no entoaso enfri ha ema yetiefu ene yahwefo na abusuane nyina no ene se wo sofo eye Bishop Elisha Salifo amuakwa babonten wo de chelpa ababonten se de asie bia no akwada bone de na wo ya na enso na abusuan fanche na abusua no Nyankopon hye wo moden e chelpa ya abai abusuan ususu se abatan afutuo ben na sese ye fa edi free mu edi ma ye ma titiro ni abatan a eja nyame ato wo nsem a wo mo wokasi adesua de ben ane wo mu e ma wo my Ghana nyina me yeni nkomoi wo ba no amana etietia nso amayen 0534 05
0534 050199 and at 0593 40 65 65. Good evening. Hello, good evening. Me pacha obe radio no. Tro free radio no hokura ma me pacha opi. Pacha ma kimi. Me pacha afi bodi kira me. Nye ni nkomo. Ye from me Benji. Me kasa fi se ma come 7. Ma menti o. Me snawo. Pacha jina so na me. So ka so watwe ho afre ho. Me pacha wo foforo mra. Good evening. Hello. Me pacha wodin de so frame me frɛ hen. Pacha me kasa fi se ma me shaka gbechide. Tema me share camp gbechire. Bodi kira me ai. Pacha na begin ye wo ex no. Hey. Oh, Meraze. Meraze da ya mama. Ah, aza ya mama abi. Oh, ma ti won kan ya. Ah mama ni wa ajewa. Abi ba mintie un frig gbechire. Papa me de America ni say wa pacha no busafo ni juntum enye sie wie. Nti no dia abamu pulu fam so be no no so omonye. Na ni members na menti ase. Say mu papa ye bibi na afere mu kochi obi a onu ye na edwuma abo no omo chichi members no ye nchichi members no ho omo because ye nya adisa na ayi say aso na mo kono nya aso na mo kosum osofo no wa aso won esa na daddy omo konfo kasa ye hu Christian omo kasa ye hu me kasa mo ho pa Yomu ye na nya fine say Christo ni wunim say o kwa sorry. Na say me asia ye nto bo asie. Na wo de mako gine mu na mako bro bi. So mo bo no to fom na wan so di bie mu a. Na ma di mo ni so. Na mo kum 3. Mo kum 3 de mo 3 papa. So mo nchichi o mo pa na mpanya de sia de say Christo ni se bibisia na to bo asie. Me da say enti na wo ye me ex no. I say, O Mario, why say Jollof? Hey, baby, good evening. Wafa. 49 Wafa. Majo. Mejo so amansia kwetia. Wafa amansia primary. Wafa. Ye. On say enra. Me kan say wo mo a mo kobu ensenchoni no. Video ni wo ho. Yen trace ni ayanche wo mo. Che, Wafa. They say sebi. Asori kofuo bi ya ma ya ji atumu se steady omosom asofo asori kofuo bi ya ma ya ji atumu se omosom asofo che tenya DLFM na nipa na wo no sebi asema to no a mumu ko gina na chi no mumu afa na ho koto twede ene nipa na wabu nkotodwe eye den pa ache wo yo nipa na sebi wono asem to no anka mumu koka bia boa no mu kodi ahumobro ensem ko tudwa na anka sebi aka abusia koma no mumu ko ya mu ko hye abufuo mu ko tene monta te say sofu na anka sa asem ato no na ni kotodwe gu fom yo ti say mu a mu ko tene monta te say mu ye third person na mu ye fourth person me da se papa asem sia yen hwe asem na yen so anu se sebi enipa Meda se papa. Meda se Ghana Journalists Association President. Me ame wa fa se Albert Kwambere Dwumfo ababonti abeka se a police for enche church members no a ekobo nsem troni no. Ma dwey. Ye ja o wo fa akopre. Me wo fa se be ni. Set sakumo no. Seto ma menti on fi sakumo no. Papa. So for na patwa awu fon fa ne bone nche na Enquires nyakubo fa Ocran sie yabon so be ndem fa. Fon say a true aso wo wan fa wentimi famran hye wonsem enye de say 1 year fa oni nyame adwuma me so me da se papa me wo fa say set. Good evening. Wafa me wo fa se be ni Vivian yes and me wo fa papa ye nyame nsa ya de me hu say asa wo center boat no ate inti base ni nshada mo tites no nko a Kafra. They say, I will for the shedding. Because me they told me who say, me and Kamede. Man is shedding. No, so for no so. Yeah, why are you very strong? I'm very strong now. Often to no for.
because it's Cafoni Bima, 77 years for Crampo, your home. It's almost a set of 2 or more for. The best 2 or far. Now, far, one can I am at some can. What is? Oh, Babis young cran, I will bet you mean cran. Say out there, or do bar. Oh, Kume, do barlo. Unya, Okushi be a loo. That be a debate, and can crown cry. We ever. And can cry, obey. Okushi be a loo, Ben and can cry home. Good evening. Good evening, Okon. Me hoya na also eh. Da just say so me hoya pa. We dey self frame friend. Ya frame Mr. Ntwi me kasa fi wa yarefa. Ma mentio. Yo, so pa de opa na me na di nipa bon e che no. Enye ye nipa da sani, enye sia wie. O ya ne dai. But de me kaka kan say awofo na omo wo sika, omo ka ni tuo wo omo dan mu no. Eya omo mfansie enkola no. And now, so among country and Colon says, Sadi way, Ukon, na BBC, we are Colactua, Uberto, who crack or dead baby, a woman PM. I thought to a long conquering Colano because Obo, a 2 1 of them, not a Colanium said Tuna Daha. Kaki, now they are Tracola, say Kaki Daha, because Kaki, who first year Yakakolan better to Carlo. What even to Carlo? But what Sacolani say, Kaki need Daha anytime, Biano, would me fatu. Because akwala me ma hu ya obi madam fubi se wota hia no aburi na wodi street face sane aburi people no sir so DLFM 106.9 anya dan ni face there watuka eti ye awofo na omo bibi wo omo nsam no ya omo nsha kwala no tacho sa omo hye kwala no tacho sa pacho ko me da se me so me da se papa me kwa mo obi aba e obenyom o ya me last call afa me pon With them, any video for level. No one fast Benny. And they will yes, Pabunia Yeni. And yet, me, a son, and some call some quarter by him. We are next and bad. Could you drink that? Hey, why is not a romantic dodo? What far? Yay, Kwakufra. We pass me all the putting up a Mammy too, Kwaku. What I'm at Yamin my papa, my sister, and on Mangana. Papa, Diana, to see our queno, Yamin Silano. Papa, in fact, I do na near yes, let's say, Musafu Mawaya, upon him. I saw a man one night, a yam or something in Yassam, I saw a man. One a yam or something in Yassam. What the wood to swim, my Diana said, what William or something. But you put piano to him. A idea thing going. Or can be a there are somebody that still need him. A car has that many pair would they. You have food in total news and wage. As I would say, a Musara or you book as a pa. You ever say one so, then as of we are ye. Once woman out to the patch up, news there, Yawayano in it. I saw a man dear Ghana Police Service and Chewamua and some truffle for a Ghana cry and Tiasia because our kind chapter 12 of the 1992 Constitution Wakasa the fans some truffle a media yedi press freedom. Na church member, who are you? Yache software no ntidi. Where am my last caller? Fame po majo. Okogyeabour me foku ya shaman. Auntie poku ya se bibia boko de. Bibia boko fa kwanso. Kwanso mo fancy. Ofa me say asamwe si me ka say hamia na me boa. Ebia na oba tan kumpo be komumpo na ebia na wawo awie o. Ko lapla kumienu. Na we de wa ye friend sa Solomon no to twede wo ho no a let us say enka yen individuals and here for even a be akwakuku so be va enka bia ko be hia finyira ofa esa Ghana esa sa asemu we omo hwe no mo ka na yi because no what say o hwe mo jagu ekuma de hie ekuma de hie ko la mienu enye ba ko saka ba ko kwa kenda fom no what show must say
na mo members no so egranche nya nyankopon na nyankopon ne kasa sia ka wakasa jimi fo egranche na mo botwode ne kese mo gire hwe na ha mo afa me de nyankopon ni me kure ni me ni sika o so am family na kesa me se me ngombe che na ka yisa ka wono su ku ni mami ni etika o me no de ka chiro papa nya abone so nya hwe aden afa aden members na ku san kwatwa no e se Ghana na nya omudi. Also, big Jimmy, DLFM 106.9. That's a family radio of a menu Greek crowd. Meda say, because about somebody, if you put you deep and yeah, easy, and that's all. Yeah. Ade na be wunu kolan yenu akolan sa baby o no krampe wa sheda na edio wa sheda ko ma na edio da ko ye nu nyen papa de man dey so ba ta hia ni na ya tini nsu wa sa hye ne kan so aka ho na se hu se mra ni omudi ade ya sa only to me now only to care say o come on to musa na say ade ya pa we so ba ta kura ngu bie mu a hey Eurade, me kapa e wo school nkojo yesi agro ni ntokwa ni upede hin. Na de abom. Oh. Se me hweda emfa na ma kire se. Masa we de boko. Ma fa agro. Bende. Me hwe o height na metimi wa. Ya bon ntokwa no me ye ben yantam so sa. Kwadwo ka se mo ne ye de ba na wie ye na bra pani Charles Mante bo so kena. Gangster cat ya wo te nkura wo US. Kwadwo wo so ma ye nyina happy weekend. Okay. Nti wasi we wadwudwura dem saa no wo betie hitman saa award winning DJ so wa onim dada na san kana nka me ko to be nko ama hitman ho so oni Financial Monday on say do Friday say na aya na yentu ni pafo nti a on time fa be nko nya hwe media mi no mintimi nhye ne bo mate mi mintimi nhye ne bo Kwadwo Okon wana ekro china yankopon ya adom Okon ye de ne be kire mu agona asafo na ye maame a ne dindi madam ama ajewa dodo abɔ no ma no sɛ jollof wura abubruhye honom na wo ye aduane ton ana fofi anto ata na wadware aba mo asia mekese ye maame waka enchine edi agu na the Church of Pentecost asafo ma ne nyina da ye chi apai enti ye ne ye ntumi mpam ntin yankopon ya adom asafo ma ne ye toto sere mu ada sɛ momra na monkɔta ye nachi agona asafo ne eye ni be sha ase ene numere ya yankopon ya adom echina he bako akwesi ye maame nti ye momoden nti ene we keeping ene we keeping pa DLFM 106.9 awa agona asafo nti ye best to asere the Church of Pentecost Old Fadama district no afi Kantamanto assembly na afi Kaneshi area no ye nyina yenkɔta echi ne maame eye madam amajewa dodo abonam na ne se jollof gura yenkwesi no awa agona asafo na eye Mrs Comfort Menu and afi nso Eda Wisdom Kwadwo Menu ono so eye presiding Eda awa the Church of Pentecost CMB ehonom ene nkrabata owo enumre omtutu sa asafo man nyina yenyina enkwata wo machi nyankopon ya adoma ye china da yempa ya maame krabia nti we de beto asere ko asafo nyame ya adoma ye china no pa ye ko nti yenyina enkwata akire ne bibia anya kama mo ya da se nti Pentecost for yenso anya ye ne bi yenso anya bi na we twam kra no a be se anya bi matiti Okon opele so endra medical kan ya sha se kan se highlife DJ of the year no empenifa wo moden edne din dia hye mo moden atumi nominate na edempa yankopon ya adoma November so ne de to so nkron 9th November yankopon ya adoma ho ena ye de twato a ede bibia be hyehye so nti e besere mesere code no eye star 714 star 66 hash ni code no ubo wi a bibisa ni code no eye 549 misetim bio DJ Hitman ne mra no ye opere DLFM 106.9 yesere wada highlife DJ of the year no afi empenifa moden he de na hyemti bo moden DLFM afi we na award no yensa entumika ni code abetimi abo na wa send na etimi abo na abasobo kese ntisa ne saka no star 714 star 66 hash ni code ibebisa wo no 549 wo ba ebeba na dodo obi a pese wo send no wa send de yakonaja yenyina yatimi enwene edi abom Okon na we ni amanebo a ye de sum yetiefo anumre mo ye da se papa na papa des wo sukura ana wo so Okon yi
Ewurade DLFM emu de sano manam na Kwadwo manya daddy wa ha daddy message DC Queen Abigail was say good evening daddy meraze daddy hu ye was say daddy how are you daddy hu ye pam na yes also the obatia ni bini the king is back to the subject DJ Hitman say na yetio pata akenkan fo mienu edi amejeso ya gan stakati ya meeting kura Okogyeabour Ocran mene takrade Kwadwo krom twabe wudi hye kronkron be ma tenten gram ahofe ni wi adwame Nhyiraba Kwadwo Sammy B. Yes, also DJ Hitman is up next. What the awoso na eba wo besa ma moto wo mu afọ ekwom de ene da na na ekwe fiada we keeping ambassadors ye miensa me Kwadwo Sammy emotora any DJ Omarion Benkutoni we are out of here. DL News.